গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই যেতিয়া আমি নিজৰ ঘৰত থকা ফুলবোৰ ফুলি থকা দেখোঁ, মনটো বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন। মোৰ এনেকুৱা লাগে দিনটো যাতে মোৰ ভালে যাব। আজি ভিডিঅ'টো লৈছোঁ ভণ্টিৰ বাৰ্থডেৰ কিছু দৃশ্যাংশ। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগৰ কেইজনীয়ে বেলুন ফুলাই আছে। Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. तोहफा आज लाता औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता। मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता। जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बहार खुद कहलाए, हर कली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू।